Hadirin bagi Delimitation Committee ke Giant Hills Autonomous District Council kala pendapat ba ban sedang pelong no ke public hearing naduk ke praterik unaitung hagi jaka beper ke rilum jantia kabede begejing terwa ban penbet bat penkendria ikishnong na kawai ke MDC constituency syakawai pat hakan ril terik unaitung South Ligishnong ki bahap akarat Mubakon West Giant Hills District kelalum mi kejing elang bekerki hashnong Mubakon ban penpau kejing persyakjur halor kejing syak penkendria jengki syakawai pat ke constituency Hakan ni kejing elang bekerki ladon lang ki court executive committee bat nongkit kam bat kipai pak kan thai bat chendrang nasionong kse rencang Mubakon nong mule bat se lama nong thamai ki belasymentaru banyakren bat ajing mut halor keni kamat Nakaliang kisangut ki wahe shnong bekentup yu ba Malbi Tumong, ba Pros Dakar, ba Mary Orembai, ba Will Lamare, kiloong baro shikat tu kini kishnong ki hak be ha kajuk constituency. Henry mentapat lara no ekasek lama nong thamai, Shaminsu nong jingi constituency, kat bai kamu bakon nong muli bat kesek rencang lapen kendria no syawai jer kendong constituency. Ngiklem persya ekjing pihak constituency ringi kwa banyadon lang bat kisnang mamarjan ki bangilai imlang sa lang bat tenrong lang habaro ki kam la ha kasngobha nes ngosi Penhabi nangkong atau penhabi cuba ajar kisnang jengai ba wo cita cikendong tergo armon kejing percaya ni to kisnang rubi ne kisnang wo ye ju ijan di imbayap beriang kisnang wo habi ni to nong me kena selama wo juti pamrim Ketela dan pun kelab ikan dengan tiga lagi digilid lagi senang cam kon mulai kesal lama dan kelab kamu yang ikan notification yang dan terus mau sudah film. Ditedau ikan di executive committee yang bini kisah senang bercam dengan belum pergi ini meeting ni rumah step. Untuk kami nak kadah tu jing percaya ke district council dan committee aku dia ikan konstitusi. Kadang-kadang imio ada yang bilang senang tahu dah pemandai lagi. Constituency ini jadi semua kemudian sebab buang public hearing, buat jadi stop public hearing to one ini untuk ada one cita. Tak ada begitu pun. Tengah kata temu di memang pediam kasa, menjadi faedah dari makhluk kuat manfaat dari sekitar one kecil itu. Lepas yang tu Swab dengan untuk kesehatan yang baik. Tentu untuk ikam kau orang nadong cuai cuma kesuh cenong tadi. Kesuh cenong itu dia orang ikan. Nadong cenong kapam tadi kerja. Tentu untuk keladi ini dengan sampai dengan langsung. Pak si, naman cepayu tadi. So cenong itu tadi cuai temu iman kau ini cenong ya pam jadi kerja ini. Kadang saya kadang orang nadong sedang ni balik. Teman-teman hagan kapur wajib lah balik lagi. Dan kita kadang orang kami kena orang mua. Iu dah lele dengan jenis yang awal nasamen tau. Ini boleh. Jismi asmi. Kadang punya kelan. Hagan ini tau wah ketika pihak konstitusi. Ke selama dalai ko cek bensu nojingi konstitusi. Bat ke nomuli mubakon keserencang dalai ko chawai jer kendong konstitusi I penpau ke di ngausi bat ha ke jo ke por penpau ia ke jing perchak jo ia ke jing temu yang ke di council uparia lene upendu ia ke te ke jing man kawi I kam ke dorbar so thnong yang I heni dan itu dah Kau I kemasi cepi kipai ba, ne dang penman ikam ke isi, yang kiso wahet senang, untuk ada kut baik baik, orang itu nilai cuai step by step, lah dah kesarkar, apa, lah dah kesarkar pediam ko, lah dah kesarkar leh ke ia kejingkwa yang I, kem kipai ba kikon yang keso senang, banse habi yami Madan hakmat ke partai. Kata-kata lumlang iya kini ki isi yang kiso hai senang ne kestem. Kenang yo iwi ke masih cikiman yung waro ki em hapo yang kaso senang mobakan. Kata-kata hini po kamat tu ya kelam ni. Wah hakani ka kente trik daw yo iya ke public hearing. Tekerpati
ya kinong chong chnong i wi pe wi snyau ha chim ya ke isngau khia to kani to ka kam ya ka kam im ka yonga ki yong phi hiwro ka wi ka jingi chem yong ini to gi dekot yong ex committee yong gi sodu ligi chnong wo to ga kser chang ga mu bukhon ga no muli wo gi se lama kini gi sodu ligi chnong to gi chnong gi da jo em na chikat tu ga jo kontonsi MDC but jo por la hab gi ga jo elka tendre wo mi sendat ga tu ga notification yong ga ni ga pihak kontonsi yong ga district council to ko wi ne ga chnong bo jo em thrui te da tibika gam ga nong thame le ne hipor chwa gam ga se lama to ga te da pihak da ne ga cha rup kena jengi. Hendri kat wi in gile chnong kita to ginong mulai imu bokon wi kser chang to darak gi sedu cha wa jer wo chkendong. Te i ne kaliang yang i kam gisu ligi chnong i kita gi point to percaya ga gani ga jing pia kontonsi yang ga district council. Te de chim kerki gani ga jing ilang to hipor wore bariang dem ye pai ba yawan da dang bun gu thung ba te i de chim khia para de khot yang gani gisu ligi chnong. De pendep i ga kam ni step katakan te yo bu ide jing tho chaga komiti yang gani ga pihak kontonsi dan ga delimitation komiti yo percaya ga jing pihak yang ga district council ye gani gi so ligi chnong le pun ikhlat gi to i mem snya wi habi bar hiju por la ini liang ginong kit kam yang gani gi so ligi chnong i mem percaya ga jing pihak hendrai to pihak i chagi chnong gi marjan gi em sini lane ye gi pihak kam rim la mem percaya tang wa pun ikhlat gi gini gi kawi na kechnong gue em chirup kayap ke im ke chong kha chong man ka krek ke ki chirupi to mem snya happy ne te da wi depan lum kerki ke ni ke jing ilang ne ke step yo bu ye ke jing tho bar hiju por yo percaya ano ina dos dang ya tibi thabot im ju yakhlade nagamo khon kam chang no mole em chirup te hakini por deble chirup he ta hakini ke kanti yo kan ni wan man gatte i kum go sa konsert on khlan lagi i chaddo mensro i gatte i percaya mje priang mje usna ha i gene percaya ga ko ayam lang i sirupi komu yo em ki por ke menswa sirupi ga gini ki sosonong ke i gene nu benta larga khia ga e ga son i ki sosonong i em i ga jo ga ga bui ga bo ga gene nu ki benta le te im na huni to pen khlan no i site i to ko ai em sirupi komu yo em i por ke menswa